awuboni noma ukuthi ubomi bakhe usekufeni kodwa awunikele bona ndiyahalela ukuthi maNational namhlanje wasinikele message isimo esibuso singavumi sabasinikele mazana sekungasehlanga basinikeleni sawujikela ngabantu bombotho abakhokheleyo bathi uthi ndiyawunikela umoya wami azana ukunikela komoya unikela ngabantu beshanzini awunikela umoya usemnandi awunawunikela acha kudingeka into azawunikela umoya aqala kube nzima kuphela amandla kube khona uzuza amandla mhlawumbe izwi elakhathi ngumfaka Paulos selephela ngamandla isathana emjikajika bathi baqala uviko uThixo ngoba enqwenela into eningi ngoba azazi kuphela amandla abe nakho amandla yilento yesifazane akume emnqamlezweni akunikele umoya wakhe wazuzisa umoya aze baphila abantu abaninzi ophela namhlanje inqwela basiphileni maNational kodwa ukuphila kwethu kukunikela ukathi ubonje into lesebenza ngawo wathi ingxaki zabantu akingeni ipokotho zabo ngoba ingxaki abakanikeli abakanikeli ngale nto basibisa ngayo siyaye enkonzweni mazalane sendobe izambatho siyafana sibahle kodwa asikanikeli kunendawo sifana sinikele kuyo bazalane nikelani kuYesu ngemizimba yenu ukuze bazalane abanikele ngemizimba yenu ibe itapile kaThixo nikelani ngemizimba bazalane sinikele ngemizimba ndiyawunikela umoya esandleni zakho lonke ithi bawushayeba ngihlala namhlanje ngihamba singakho utshintsho bazalwane ngangakho utshintsho bazalwane singanikela abawushayebokondo ngaba konke sinakho khona ukuze bazalwane sekufuneka into bana ngaba sincede omnye sinikele ukhathi omnye umkhosi bayethetha wathi umzalwane wakho xa imbone hambathise ukuze bazalwane ukuze bakhe ungabona ngomuntu lonke ithetha ukuthi sinikele xa unikele unqama into nayo unikezele kumuntu ongenayo